high-end brands की products in लाइव नगमदे अदुना सिगुम्बा brands इनसे आई support टाउनिंगे हाइडी कहीं दा आई इसामक न makeup से यामना season निगकपा मतमदा इगोन makeup product लाइखिदबा अदुगा लाइनिंगसु पैसा लाइखिदबा मतम याम याउखि अदुना ngasi video asidi somna tangi product singse uchage ado ai eyeshadow palette tagi hana huzarage first eyeshadow yam phajajro aduga masam na pigmented chu oi aduga sigi brand se yam affordable oi bagi dang ai makhali pane aduga magi packaging se yong ka sina number 1 eyeshadow laire mathangi eyeshadow si Happy Odbo Sweet Love Too Faced brand dagi inspired over ne magi se is yam phajai color se Sugar City Hosiki same line duni Happy Sweet Odbo Sina book neutral shades the like number everyday wear the Odbo ai one shades Mathangi palette city Siki Let's Enjoy Eyeshadow Odbo ke sisu my packaging there Hazai cute way This is neutral shade Odbo ai see glitters is jam hazai my color combinations Look at mathangi sina amu Odbo Dreaming Collection. Wow, this color is in here. Colors in here. Look at my happy colors. Hi there. Yeah. No mathangi sina amu sigi Odbo Joyful Collection. My packaging yung kunung sisi. Eyeshadow palette se mom season araga mathang makeup tawbada oina ucharage aduga hojiki just product se khagi miners yam hena khena banate siga haipide muda chap mana wani hai dum kene peachy oil satra yamna travel friendly oiba packaging ne khalle aina khanbada ni kai no makhon chani matam da season aga da eyeshadow do ka puning aga di do just amado just pick up tawga dum chat pa ai all set of food ki saro magi yam nungai bam na sigi makhum ju haibidi kanna lakpani na pagna potmar ta hap ta kai roi de padu su oi sigi brands ai hana amuta su ta dri adu sigi brand je samna have the India da haiga like me gumba hai da haidi adum affordable su oi ba aduga products adum phawa adu color ni pan ka ya wai se do ma se color ni pan khata na te Laishram magi colors in se yamna mai yam sing hai tar Shia eyeshadow se pick supi color yauriba combination sing ji yam nungai aduga light baby pink or natraga coral khatang changba color se katam aduna sigi eyeshadow se adum yai nang khale ai wakhanda hong ju hong e sigi brand je aduga magi packaging aduga magi practical oi bada adu oi sigi brand kaino da eyeshadow je khoi nga kan na dum change to ga laining bani khoina eyeshadow atang so dum laiba ngamde oi mi khara madi laiba ngame du ai samak so eyeshadow yam thang ma laiba ngamde aduna sigumba brand haidi product se khoi da choices me am pi ba aduga affordable so ba brand se sigumba brand se ai try to mi hai da kaino da eyeshadow je khoi loi ba kan am da season ade haidi dum khar laira ga dum anoba color lak ba de dum kaw thokki ba adumai to gale ado mathangi sidi darling eyeshadow see color se gold ne am phasa ba gold ne my goals yam sathi na pigmented oi see colors sigi brand je kegumba India da yon bata de shoi na ma ke lai eyebrow product lai ba se yamna matha sai mar ta product se nungai ba yawe ko kharam na nungai ta su yawe do sigi je moi recommend taw bane sigi shade amom da la ko je do si je uta try taw tri si je try taw ke yam sharp oi adi yamna hair stroke man ba bishum ye pada di nungai ni si se kagino da anam na eyebrow pencil je yamna chawr ga lai ba na bishum ji ye ko matam da natural oi de ba di pulap chat na do si je ma di nungai ni atam da gel liner pencil try taw le si su
Sisu eyebrow pencil ni moina yam phayena recommend tawpani. Eyebrow pencil se aigi damakta di yai makai maton se tumni gai nungai haidi ani ma khai haijabado yam dark so ideba aduna mishum da yebda natural ni musin muraga de natural bi wale angai isna eyeliner ni Odbo Star Punk Rock Tattoo Stamp plus eyeliner. Oh, tattoo stamp. Star man ba mato da yawse. Tattoo stamp. Ayna. Alright, yai. Di number roy do mar ka number yai. Tapos kan trending oily. Nung eyeliner si de isi da tum yake. Maton se kitang chawe brush ye ko matam da yam hena anoba mi gi damak ta kitang wa dong ma le si eyeliner se kai no da kitang brush se chaw bani na ne ko okay sigi brand ai no Odbo ne na layer go Odbo iram da ba si je Japanese brand oil me BQ cover mascara ai hojik mascara sang ga lai me che na pa na khang dong ma se da try ni tau ge Pagi brush se amda kuppe aduga sang mo nungai mathanga se di highlighter sigi combination di pura brush na tenga kan highlight taw da bane aduga na magi different color effect pira kani ba highlighter shiny brightening liquid azai my color se adi rose gold ki tone ne ba se aduga yam line easily blendable over product ne sang makan khang da badu hausi sang aroi du si se try to okay ai liquid highlighter jam ta season na tri sina han boy thine matang sina lip products se cute collection oh yam smooth oi my texture se hai pheti mane color se aduna sina khadang orange chang me hele hai tar azai yam smooth oi mogi texture jagi pai memna Pretty doll gi lipstick ni si hom sina adu sina unisex ana try doors one row semi matte lipstick azai si color yam na natural oi color ni si se this is natural ai shade se si mane I skin tone the orange tone over there khara pai ba yam aina kan man khara light ho gedra kan ba da khara brownish chang shum kai de sigi packaging ni yo yam phasai kiss beauty hai ruga draw my lip pencil ma adama shade se taru oina la e sidai ha da yeng ase phasai si su vibrant way. Sina muktang dark ocean behel orange ta color siya. Orangey way. Sang yam no mai smooth yam mo. Chumba na sangal kamay to wadi kamay. Dark way. Pasay ma-choosing siya na. Color si yeng bada di hyped man ba man ba do kheti khenai machu se khatang da khena bani khatang light oi ba khatang dark oi ba do adi ba sai machu se khata ba lipstick si di into it fuchsia pink ne my colors tang sina sisu into it ki oh sistem khatang light oi ai dai pinky shade lom da ba sai sisu ni Sarah sigi ni Sarah se drugstore brand ne duga power and high phazai colors hai hojiki duna 09 sina 05 majuji yeng bagde yam hena khena ba man the du yeng khatang di khenai ubra sina khatang dark oi gre brown ni Sarah gi lipstick hom se nude shade tani hyper ti man nai si hom se ne phazai colors hai last ki sina Kiss Beauty ngasai gi brand yam bright orange oi
This is warni sangba. This is the drugstore brand lipstick loire. Tina Odbo blush. Powdery finish. Matang sisi. I use a coral peach. Sumber sheets is oil addicted oil. Odbo color collection je yam phasai moi aina pamsaba shades sing adu way sina Intuit ki highlight contour yam simple oiba basic oiba contouring shade ne aita mathangi products de yamna interesting oiba product ne zu Odbo gi ne snail repair BB cream moisturize and repair damaged skin into a healthy and glowing one. Yung pose haidi kadang magi snail secretion yaw ba ina pose kadang moisturize oi light oi tai ba kanda to yam easily blend out the products yam na total law skin moisturizing oi ya sigi BB cream je yam phaina ka lei wa khan mathang sina foundation ni SPF 35 yaw full coverage all day long Odbo dreaming foundation. See color si dai skin tone na chana dau man mai da full coverage hoy yo yam smooth hoy jong ki jaga se yeng foundation da sunscreen yaw ba se plus point ne mathang da last concealer ani khakta ngai re easy touch concealer Odbo si yam natural hoy yellowish tone da number 2 se katang ngau dau di ma le Aroi boino Odbo wonderful lip pencil. Pull up na shade 12 yore. Lip liner je choose to uda yamna matha sai kay you da kharam na khang henjen na dark oi ba khang na light oi ba taw edo CG oi ga di pull up se oi ga dai lo in ba try taw yare adu duga karamba lipstick ka karamba lip liner ga chanai hai ba du su yam liner khang ani ai gi chimba ti ga chana ba color ama yeng age ai gi lipstick si ga chana ga si gi shades ado Taibadi nungai do yam ina smooth creamy oiba texture dudi natre taiba didi nungai machu phazai phazana haidi machu jam sing na tae ba adina si mayam se ai sangani lipstick sing duga chana aduga ai makeup mayam su tawke chimban gi oiba tongan ba ai lipstick sing aduga application kai ka gi soi tongan tawjarke matang asida aina laser pa makeup sing uchablo isere Odbo haiba brand asi aina Thailand dagi thengna jar pa brand sigi brands aina try taw kanda magi mamal duga aduga mana magi pigmentation magi texture adagi magi product quality do yam phaina khale na makta aina products ni hybrid tester da try taw ga laser pa ne aduna kai yumba sigi brands India da phangba tar ga di ai soidana recommend tawjagani aduga sigi products in this season abagi makeup amasu ai tawjar ke products Laibada worth it oil aina khallagadi laibiyo mi khudima high end brands ki products in laiba ngamde aduna singba brands se ai support tawninge haidi kayino da ai samak na makeup se amna season ani ngakpa matam da ko makeup product laikhidaba aduga laining asu paisa laikhidaba matam yam yaukhi aduna power YouTubers sing se makeup brand atang season aduna chumju me atang makeup brands sing ji moigi quality su khenare atopa haidi ahongba brands ge yengba matamda haidi moigi pigmentation adagi long lasting adagi yaurba ingredients sing adugba mayam su khenare ado high end brands laiba ngamagadi laibiyo adugu laiba ngamjaga su affordable oiba brands sing je sinaba matamda adum results to adum manana phangba ngami haibisi su khangbiyo makeup haisidi dum try tawrakanda hairkadabane aduna product sing se atangba product na chagadi makeup se tawi adi haibisi khangbigano adum affordable oiba isana laiba ngamba brand do adum laibiyo aduga season abiyo aduga aina hausi uchagiba products mayam du affordable oiba products ngatane video se yengmada nungai bigadi like ama tawbiyo aduga kanagumba da yenghaninba taraga share tawbiyo aduga soidemaki subscribe tawbiyo ai makha taba makeup related videos in namjarge anova products and try tawjage aduga product ki reviews so idina maki pisage mathangda karamba makal ki video yengi habadu comment tawbiyo thank you so much bye bye